obuasi va boleve halo abolove ne chu ewe wo na be abolo no vi pe ebe na jibe la si na de gere oji egba na mi 20 Ghana cedis boni kotoka stania mia dada nyavi alo David nyavi ke le Panafrica TV ateremiantiko ne peremianti gba ple 10 cedis ye ne makenye mia foi kenye Gilbert Koshi Agudogo then I mean 50 Ghana cedis. Anthony Yao Segbe 20 cedis ye na mi egba. Bajibe ma jegom egba ple mi afenko ye na ma jegom amagbona abadende ka eve tarum amesiame na asegom. Bangbo Celestine fenu fufua egblova yibe ye fenkonya akakpo. Na esenkwa akakpo nkwa kpekpem alegbegbe alebe tu gbe ipelentia eglobe ke ye gbona soro de ga egbe edo ye lala ye glo na eji la onyebe o me hafi ya lo na ntwa de be ya dia ye medibe ya se ntwa de fe nkwa ye kenye agbezuge pele nkoma otogbi o bangbo nya jegomala bedego mebono be amare nye donko nkwala kamele nye donko no kola bia mo no nkocho be nye nkonye dugbi nkwala kamele nye dugbi no be dugbi ankonye no ka degbe alo degbe dugbi ala kamele fe nye gbaju enu nyo abe mi brofolize fu mi va pon ko ma le fu gbe ma dugbi alo degbe yenye set aha nko afibe etefododo yenye dugbi ike yo mo yenye degbe overthrow na ma nye donko ha nkonye no ka donko alo adonko amenye kluvi alo ame kenye jikujikui yenye nkoma o na omieva akakpo le miato bi ofe nunya me le gafufu eke nu vomo no hehemo ame eton ye miato gbo deje sibe amemawa wowe heheme fe nunya akpaganto le ofasime ame gbanto wa wowe nye huno ame veliawa wowe nye bokowo ye ame toliawa wowe nye vudusio dotode na senya enwe bega fluruku bi benye Kristo to ta mile bokowo pleto yomi na glonio au de menyo eta vegbe mazaro le blema e que nous vont meli abale nous vont ligbio ye nyato biwa ufuonu odu ogberaye ma wo ho fe gbedodora jise kadodo nwe no ople ma odomia anu eton ame eton alo nonome eto ikenye musan ike ocho hedu kakli mawa gbanto enye etrono evelenye boko eton lenye vodusio desusumata ame eton yowa ofe nkochocho wa nenye bo jiviwa o mo chon ko na obevi abale kemie no nkocho na mie vi ogbebe edem yaira etonam elikem kofi kojo pletotomo o mo cho hama nko no fe viwo yo mo cho nko dro no bo cho obeviwo nko to he adele ikene senko ma ko lebe na nyanwe ba mama amerika yo mo lebe no ka ehuno alo boko alo vudisi ofonko gomejeji a minyanwe be huno wa alo trono miatwe bia be trono wa wo we nya mayo ka kpolo edu ala be ji hoseje be edi alo no vomo no na mama ontio amamo ne jedo yo sese ne yire tepe ma ogele gbetoma wo do to amagbe wo vu amagbe ma ba daleji ogele otoma ogele won ti ma lebe na chi agbe amamo onye trono ma ofuonu yo sie goma ogblo na nu yejo na etwe vai de susubata amamo na oji wo fa via veveto ntu gbanto ekeji go ala o chonko de vuma be ati ogbe alo ati chogbe ikefiwe huno ma alo trono mai wo ati chovi enye ntuma kana oji nyonwa yoyobe no ka jatugbe ikefibe nye trono ma kwa jatuvi egbe nkufufuva no mo gali boko nyatogbi okpe deje sibe ki kheme fa nunya fa akpaganta wo simule wo kanafa wakpobe enui jojoge twa egbonye enui jogba susuyeta ojoro ye ome kafa dalakpa le blema ngoli ke nous vomelio de susumata ne boko ha wo jiwo fe viwa ocho nkoso ogbono fe viwo etrono le gafofmo menye trono de sia de soro jie viwo
anu anyivu afi na po asebo betro no ale agivi babo ko a ogivi gbogbo eta po wo fo nko wo sogbo ta le jojo mafa nu nyawo ma na nye babo ko ogi wo fo ntwi gbanto a wo ye be amuzu wo fo ntwi gbanto a wo ye be amuzu evele enye akakpo tule emagia eyi na wo fo nko onye afachawo afagbeji afawubo afajinwu prototo eyenye etrono boko wo fa vi wo fa nkochocho ta na bi mi se akakpo manye amayo ko fo susuma vu nu nyalo si yike wo kpo nu ojo na echo wagbro no kafa ogbro dokola be no be fa kaka dokola be gba na yede koji oko donove doctor menya nu yele dono mo nu gbante doctor agro no lab no vai wo test lab test na devia lab test mane yide mieto boko gba nu gbante ogale elebo akafa akpola bi edukajie melo susumata amamowa amoto hiado unye ta omocho nkojuru anumo wi gomemi me ba sesengba ofa nyonuwa yo no yoyo benuka afatowu yedo onye benuka afadina afanyu afalete pletoto mo wo wenyo ofa nyonu nko ke hatwetwo etonlea yemi yo be vudusiwa wo wenya mayo kan wo segbe no fa vudu kple nu ko lebe mawu yo ke lo si la fama na wo de susumata wo hano giviu asenko abe logosu wa hu logosu nyo fa viu fa ntuvio ye ne makanya no ka wo yo da do be no ka agboji husi nkoma onye soji alowuso dawuso dafliso mihweso mikasokpo sosu platoto kene gero fa nya no viu wo no nkotwa be no ka sodolo suenya meto gbera daenya meto hujengo seto plebubuawo ne mi le nkoyo to gbe sem alebe mi adejesiwo now apono no boblombe yaye medibe ya senkoy ke oyobe agbe zugeo nko no bia mare nya agbe zuge susukata la mayobe agbe zugero agbe zuga mi yobe ahamanko ahamanko nye nko kawo nkwaro to gbe mi atogbo chona heduo nku nu jojo are ike jova yijipo na ne ike jo ike medibe ye fanku na joleji o enu mo me yo cho ahamanko daro amava gbe ya me no si anu ike wa amomele esijemini efonu enya iblomo le nya tefo onye ga kamera kemele honde menu enu yo kata wa adwamo ga kano troto ma ugba va blanti ta le gafufu mama nenye ba mama le holo mama ya ma de jivia aha ma nko choge na evia be agbe me va yezu ge medi nkonye agbezuge agbe ka mu vai yezu ge ye odi edige yenya agbe mu va susumata ucho na nkoma benuka agbezuge ta ambo yotere Celestine donko nwa no demene be akakbua banye nkoko nyojuru atoy togbe ke onu onu ova ya bobo togbe chichi ade ike ucho nkoma na togbe ke ji hafi uji ya enya made ke ususuma gugulu banye mi ogbe viola agbe egbao kabum esropo nko ike lesji kenye donko a ekulvie esronye togbe echo nkoma kulvi onya afi ocho nkoma ne na menye kulvi onya ro ba plo dole te pala yo dejesi etogbie ma bo wanye etrafe ganyenye magbona minute reka amaja mo fe ba bio duro bongururo ne nyemo down dola nenye ba mi le klalo amesebe nyame viado lo fe jigbeza dum amado du treva yi ye amado ha wole dum egbe kenye pro mele nufum ammowa mesebe odomoto de kaenye miafo ike zigedia okpena de wona yenwu ike oyo na be Wilson Doji mesebe egbae echojura ike lengo na mia yenye miafo Wilson Doji fe birthday alo ojigbeza nenye be Wilson Doji fe photo elemiesia alo picture lia minane miakpo efe picture
ye hafine Wilson doji for picture na vaha miesebe mia dada ika yomule ba Mrs. Kachua ebe yevi ka uyo na be Reverend DSP Anku Stella ikaye Mrs. Choi vai ye uple ye mama ovi ka uyo na be Harriet Kachu odu ofa jigbeza ta ye bi Yehowa ma ofa lolo na o ye na maka na nyebe Wilson doji for picture mele radio wa mia noika uyo na be aha mia fu ya eye nya Wilson doji zigedia wa moyu nyambo no kpepem de wona anti tukeke wona fogo majeji egana nakpitotowa nkeke em kwi molon na bu no ga yo nkofo ke sia kosara de sia dia ekpe de mianti wona kpepere ne wona ya Wilson doji ya echo agavadu iko na be agbakofe voa ehwe wole dowom la le koji aha efo Wilson mi bie Yehowa ma ofo jogbanwi na echo ike gboye nye ojigbezam kene ma kenye miano ike uyo na be ewe gbeve ikele Kwame Danso fodu alo foko fodu iko na be today ewe gbeve ya amegere yo na pe ko be noga ewe alo noga wi iha elo jigbeza dum ta nyemodan do la mi jagba be mi dada photo do wa vane mi akpo ewe gbeve ikele Kwame Danso ike tere today kofu mi se be ha la epa jigbeza dum eviawo be yo bia Yehowa ma ofa lonlon sifu gomesese ukata ta ye na maka esro ha be ma wona yire be wano agbedidi de yewo mu oba yo denye bo ozo anwuji o ozo ekaji o na jagbagba be Yehowa ma wona kpelenti be luciano ike wa jeji na pepepe anti ewe gbeve me bia Yehowa ma ofa lonlon kpelefe luciano now esia akbe kaka kanso yi debeba aje amofe babia ongududu egoma amare bia be ebe yo fetogbe konye kponyo nko yo kponyo anye nko ikemi ona be nkojuro ikemi chona wa yiva zuna ahanu nko ikeyo mamu no egba nele ole mi yo be kponyo a nkoyo kata ne se kponyo kwa emi yo be nkojuro ma wa yi ovacho nkwaro kpeliti gba ovalo yo be ahanu nko yi na make nkoyike ameya be fe nkonye agbebianwu aha agbebianwu aha ma nko wonye yi magblobe no be ahanu nko nkwareke melefe nyigbaji obi ahanu nko amare fe ahama nkware Kenya sena maro transidenti abako wona hanunkwe nkojuru ikenye ehronko yo kemiecho onya sena mare transidenti abako wa hanunkwe o mejie vicho ahanunko ne na machi vado tefale nkonya sesemne aloyento adun kwen no dokua yo na be ahanunko gakebe bienye be susukata onya ahanunko la unkoma no do ahanufo anonu ahavo ya hata dowo voa yo no nkoma yo zigede yeta ko no be ahanu nkofo nkoma kwa leva ofo nkochocho ma wiyo be nkojuro la be nkoko nyama cholo rukisi kaka egba amaruvale nkoike nye ahama nkopruto to ha ovala sitrol do nti yo vazu enuye ahanu nko le kporo ma fotora bi ofo nkonye jaka ha nkojuru nye egba vatroso ahanu nkoike amoyoyo yene makenye ziga ha evazu ahanu nko betle eva ofo nkochocho ma kwa nkojuru nye agbenu he nkoyo to bia ye mi yobenu ka ahama nko nye ya eya me yona be ahama nko enye ya hafi magayire ejia nko ojia medie manane amasia menanyanwe be ameya madia be to bi to kukurere ma medie madia be de nko ike oyona zigede be avadige no ole nkom nese nkom be avadige alo avadiga enye nko ike mi yona be nuka ahama nko le kpore mu eva dokpli nyonu ade ike meje be na dokpli
odo fanao ama nukata odo fanao wava kafra wava yedige yeta odo fanala enyanwe be amachichi nenye de via mechio mejebe na adokpli wolo odo fanao enya ba me amsore wonye aba dokpli odo fanao efema no do na de nuka jo afi odo fanao wava yedige so subata ne ba mare jivi le hloma ele nkocho gene binuka avadige tabono nkomo sa amono se uno enuko va agomo pe kunye be wa kafla wa vaya ewon gbegblare odufe na amare le fo mie mokpo yetabi amare chonkoma efo Martin adaglo na na mi CD Blaver 20 CDs efo Godwin awuno na na mi 21 CDs ye na makanye mi dada hoji ajo masanko didi akpekeke be na gbugburo 10 CDs ye na mi efo George Kujo ego 10 CDs mi efo Nicholas Ayvon ne zomo ne gbova manyabo na le dowom le yamovu jefe 15 CDs ye na mi efo Gakpe Kojo Bernard 20 CDs afewu Moses Jijole okay Jijole 11 CDs ye na makanye Seraphine Degno okay manyabe amaye mumuto yo register nko register nyovo nkonye Seraphine na mi 20 CDs mi no Rita Kugbeji na mi 10 CDs Noah Denu na mi 100 CDs ye na makanye Martin Modo 15 CDs mi no Comfort Amanaki 10 CDs Victor Ahiano 20 CDs Godwin Akpakushi Godwin Akpakushi nkoyo togbe na Celestine ha o mese kwa obi nko pepenye ya Godwin Akpakushi na mi 10 CDs ye na makanye Agudegbe Kwame 20 CDs Jabez Dutenya okay Jabez Dutenya 5 CDs ye na makanye Mauli Glokpo alo Glokpo na mi 1 CD me dak be na mo yo kata le pepere nwu ye wo ha pere bi ntibie alebe mi ayide eji vo hafima hogbedo cho efo edem bobe wa yiji ple na ne enuka haike mi fo vai fifi amadibe na yide ha majimi adu via la me dak be manya gbro na Shombet Ultimate dofa adojijo no be kamaje advert ya wo goma amagere wo da se dimcho Shombet Ultimate anti ye konye nu ikadojijo no ala bezigede ya amaro gbowoge megala mapo kosego kake bezigede ya wole nu fo amoyo yon plototo amoyo kata le Shombet Ultimate dima wo fo vuwa meglobe avuvi so makoza mole kenye salon cast akpobe Shombet Ultimate enkoyoyo no sesem tane do amachijrapa we eglobiele alo dimkwa wasile kag Shombet Ultimate wo fo vuwa mebe malulu manye ovan we wunyo private car yo zamo le tepesi atepe ta egase wano gbefa den pletoto Shombet Ultimate alebe obe alo tepesi atepe ikedele ni be ne kra mashimantia jagbagbabe wasina ke amayo le koforidia nkrakanya why the Connect Chemicals ikele ashiama nkrakan siema ye na makanye nkrakan pharmacy ike nanyebe na dodomle nkrakan duama ye na de somanya moji filling station ikele tepema ejengwe ke amayo kata wole tepe ike we na be avedakba why the Joy Atiga Chemicals ye na makanye Joy Atiga Chemical ejengo Avesco Junction le avedakba ye na makanye Diovalent Chemical ikele kpetwe amuyo le area mama why the tepema ke Proudline Chemical Shop ikele avedakba iketere RC suku ikenye primary school eterenti ye na makanye obe amuyo kata wole tepeyo ke miliona be agogo awayele Middle Chemicals agogo eglomila ayike tetere koforidia akpele asisawanti eglomila menye achima agogo fenya glomilo Middle Chemicals ye na maka amoyola akosombo pe gologo iko na be sapon wide eda abet Chemical Shop ye Germany wide Gakpe School alo bless
chemical ka amayu wala ziofia why the VA kuyowu okay VA kuyowu chemicals alo achu store o pasile amachi okataga shombet ultimate ope kapoje 0243 648579 0243 obedenje bena la machi edi wasime kekere ntu ajagba bena yoyo na yoyo tepe setepe kedela wala machi dogara alabe na va ho mejibe miase haya Evangelist Joseph Kweta pa haya ne mi gbova miele ajige baba mi ga gbugbo ga dogo agba mapoba fifi afi mapo dejesi ba mi ova o mi ebu ala ba na kponko ovafa message si ovafa masogbo ta fifi amalaji choga ala ba manoji kpakpakpa mi efu arabe yefonko yofonkonye agosu abe togo awe manye mi akon togbe nkonye agosu amarebe aboshi amarebe gabian akpa kushi fi agbe apelete bi ajogumocho agosu no la marebe agosu a zigedi ya ne mi atogbi le evijijima ne amade chovi le dom
nkeke woko jidevia kple ƒe ŋkɔe wotsɔ nane le evawo ƒe nunya kple míaƒe nugɔmesese le dekɔnu kple míaƒe ŋkɔtsɔtsɔwo ma ne woyina vidziga amegbetɔ ƒe tae wòle be wòado gbã ta nenye be ɖe susu ɖeka eva ɖo ta ama ƒe afɔ va doa woyɔ ame ma tɔgbi ɖevi ma woyɔna be xevi alo xegbe le go bubu ma wogayɔna ɖevi ma be agɔsu eta nenye be mia tɔgbi ƒe ŋkɔe nye agɔsua nenemae wòle ame ya hã be yewoƒe tɔgbi ŋkɔ nye aboshi yemese gɔmɔ le mia tɔgbiwo ƒe nunyanu hã le ŋkɔtsɔtsɔ ma nenye be ame aɖe mele vi kpɔm dzidzimo atɔ anye dzikudziku ele via dzim ekuku ne dzi eku alo ame aɖe lia ko dzia mele vi kpɔm dzidzim kura alo ame aɖe li hã edzi vi ele ekɔfu efua me hohomo woyina ɖe miatɔ amagbedɔwɔlawo yi ke vevetɔ nye hunɔwo etrɔnɔwo kple tɔwo gbɔ ava yi bie yehowa mawu ƒe yayra na woƒe dɔmawo nenye be wona wo amatsi yi wòzu be wodzi via wotsɔ ŋkɔ tɔgbi aɖe ne ɖevi mawo ŋkɔ mawo zi geɖea wo dometɔ ɖeka nye abotsi dzikuidzikui ame ya va yi ƒle dɔƒe via minya be na ame aɖe va yi ƒle dɔa ŋkɔ yiwo mi nɔ sese zi geɖe nye be klutse kluƒe kple tɔtɔ mawo le kluteƒea ame aɖewo na ŋkɔ woƒe viwo be abotsi ta ne le sese be abotsia menya wusatɔwo nɔ nu dzram nɔ be abotsia menye woƒe ŋkɔ gblɔm lɔ egba me di ma xɔ dzigbɔ ɖe agba ŋkɔ me ame ya hã be yewoƒe ŋkɔ nye nu ka gabienu ŋkɔ yewo tɔgbia ye mi yɔna be ahama ŋkɔ nye ya wo va tɔtrɔ amewo va le trɔ gbɔ va le ahanu ŋkɔwo zum enye ya gabienu ne se gabienua ahama ŋkɔ nyɔtsɔla ma ɖe ti tɔgbi aɖe tsɔ ɖe tɔgbi aɖe ti alo mama aɖe tsɔ ɖe mama aɖe ti ƒome ma me mie la akpɔ be aƒetɔa nu sia nu yi ko me ega ƒe ŋku bie ko le me nu sia nu yi ko wa ega ƒe ŋku vɔ kpekpeme ele si kple ɖoƒe ele si tame to nya gbɔgblɔgɔ ta ele be na si ahama akɔ doe to ŋkɔtsɔtsɔ ne vi ta na mele dzivia ŋkɔtsɔ gene ɖevi be nuka gabienu ŋkɔ ma tɔgbi ye ne ma amele ma ebe yewoƒe tɔgbi ŋkɔ nye aƒe le te ame ɖokola bale ko nɔ evidzim amama kpɔ nyɔnua nɔ dzidzimo sorry kafra ma kpɔ ŋutsua nɔ dzidzimo ma wa va we va kpɔ ŋutsua dzi wakɔ yi ke mia nɔ ŋkɔ na me ɖevi mo abe nuka aƒeti kple tɔtɔ ma wa amado ha le dzidzɔ kpɔkpɔ kple etɔtɔwo katã ta fifi wo kpe de dzi wo be aƒa elete aƒa elike azɔ yo va nɔ ŋkɔmɔ tɔgbi tsɔ nɔ ƒe viwo be nuka aƒe elete eya be ma bia be tɔgbi leke miawo akpɔ vovototo le ebe leke miawo akpɔ vovototo le ahanu ŋkɔwo kple ahama ŋkɔwo dome vovototo aɖe ko le very ele simple ele kpui enuwo le ŋti nye be zigedea ŋkɔ yiwo yɔ mi nɔ be ahama ŋkɔwa wonye ŋkɔ yi ke ne se ŋkɔ di be agblɔ nya aɖe ne se ahama ŋkɔ koa ŋkɔa enya aɖe le ŋkɔ si enya ne se ŋkɔ didi be aƒo nu tɔgbi aɖe vɔ me ƒoa nu vɔ ahama ŋkɔ nye ahanu ŋkɔ nye ŋkɔ yi ke woyɔna dadatɔe le kpɔɖeŋu me gabienu abama ɖe ƒe ŋkɔ yi wògblɔ fie ɖe susu katã gblɔ be gabienu ɖo ame yi tsɔ ŋkɔ yepe ko ate wanya ɛwɔna ɖe ame ɖe gblɔ be ame le tɔwu ame ɖe hã tɔ dzi be ame ɖe tɔwu susu katã gblɔ be ame ɖe tɔwu la ame yi tsɔ ŋkɔ ye ko ate wanya enya ma gblɔ yeta kpɔ be ahama ŋkɔ la geɖewo lia ame yi tsɔ ŋkɔ ye ko ate wanya susu yeta wotsɔ ŋkɔ la be ahanu ŋkɔwoe enye ŋkɔ aɖe ko ama tsɔ ko yetɔ kɔ da lɔ ɖokui dzi menye ŋkɔ nyo wotsɔ ye me gblɔ hã be ame aɖeke me dzi vi ko tsɔ ahanu ŋkɔ ne ɖeviwo vɔa ahama ŋkɔ ye la no dzi via wotsɔ ne hesi ahama dame alo atsɔ ŋkɔ atsɔ ɖo ŋku enudzɔdzɔ aɖe dzi be nenye be woyɔ ŋkɔ ma ne ɖevi ma koa ame ma akpɔ ade dzesi eye hã be ma bia be tɔgbi medi ma nya ŋkɔ yiwo nye ŋkɔdzro yi ke okay ŋkɔ yiwo nye ŋkɔdzro aɖewo nye ŋkɔ mi se ŋkɔ be ahlidza na se ŋkɔ ko be ahlidza ma ŋkɔdzro ma ŋkɔ ma tɔgbi ye trɔ mɔ amaro va la si trɔ le ŋti va le yɔ be ahanu ŋkɔ egba ŋkɔ ma ƒe ɖe nye akafia na se ŋkɔ be akafia akpabli aha na se ŋkɔ ma be akpabli ye ne ma kanuka akpelasi ne se ŋkɔ ma akpelasi agbunuka ɖewo nye agbodza ɖewo nye agboado bedzo aku anaglate
nkoyo katanye nkoye kemie chonye nkodjuru egba nunya vivivuta amechichi arova trace le do nti vale nkobe na yo nkoma ko wonto adankwaro lenu gbegbe ayo gbegbu plutoto awunu aha nkoma wa winye nkoyo ke me yona be nkodjuru madakpe manya brone mi afo iko na be lawe Francis dada mi 11 Ghana cedis ye na makenye Jean Sandraka nanami 1 Ghana cedis mia Christian Amagachi nanami 10 cedis Jokpe David Komivi nanami 10 cedis Mawiena Eric Tomekpe nanami 10 cedis ye nama Kenya Mason Kwame Zakoa nanami 20 Ghana cedis nkoma nanye benye meyu anatwekem Togo obe Togo nkwe wonye alo Beni nanye meyu nyu amitwe kokem Victor Ahiadeke nanami 10 Ghana cedis John Mensam Adawu nanami 20 cedis ye nama Kenya Joshua Agboka 31 cedis Peter Agboji nanami 11 cedis Emmanuel Delali Adovon nanami 10 Ghana cedis ye nama Kenya Agbetonyu Beta uha nanami 50 Ghana cedis owele enye kpoma uha naton akpere wonantigba be enu wajeje nami abale kemiele dim ene ke meglobe miape kapo jesi ke naton akpere mianti le eganya ogoma eya enye 0243408086 0243408086 yenye number ikele emoji kele nye kpomfifi le ajagbagba be na onuka uha ugwo nano ewo mre abeya be eseselo ekekevogba nyemenya be mi ofa mi bu ale gbegbode ameya be togbiga congratulate ebe togbiga me dakpe manya gbro now because ebe yopo fufua ebe ame dengware onyenye qualifa to onye lesu mata ka ojiyowa ena nkoyu abale kene yo nko pepepe ene ebe mi afo nko onye misonu miwonovi ebe ayo nko gbugbaru ebe nkoyu kata yomnela ewo nukuneta yehowa ma una dualo ame habe pe nkonye nuka jogli okay kosombo okay nkonye nye amankumanu jo to kukurere mamadi benade amankumanu nko todo kefiede no be amankumanu a eha ahamanko kwewonye amankumanu semonade amadi bi ablonyare na made yakamate wa blonyaw da efonu alochonko kato ahama sisime nkomo togbia wo wenye ahama nkoma togbi mere kukulo badi ma bia oba le eva ofo nkochocho ma miafa nkoenye lechu habe miafa nkoenye lechu ade eva nkwe wonya lochuli lechali hafi lechu hali nkochocho ma mi glova yebe nko gbanto nye fui evele nye chachu etonle nye chidi ike yoma amole gbabe mensa alu besa enele nye akoli miva nko ke yobe de alu de hafi mi ava lochu ava lecha ava lochu aya akolo che hafi ava twi yene na makani mi va yede mi anyonu ha ugba nyonu gbanto mi yobe evui alu vi nyonu vele anye gbo etonle nye tolo enele nye sa mi yidade kuya le chukuya na va afala ye mi va vala wala e mi va bato
enye nyonu fo nkochocho nkoyo mayowa wo wenye eva wo fo nkochocho le dodonu ema magbanemi gel anglo ofa jijime profo hro wo fo nkochocho hali le dodonu voa eya adugbaja fo nkoy kenye eva wo fo nkoy ke wo cho le dodonu a eya nti mele anufom kotwe adam barakukunami minamia gase haya na magbova bogboji yige pele amofe messages yokata odola mia eji pe Joseph Kweta pe hata fe kemi fweserwa miga eji nam to ha madak po manyagbo na amoyo kperemianti kan bo dometare nya every adonko okay every adonko na me 5 CDs agba kofe na ebeyele George Gatogo na me 10 CDs Margaret Nukpeta na me 6 Ghana CDs ho ama una dualo ye na makanya Mike Kofi Kusogbo na me 20 CDs ma ofemo afi Laurentia Jakpasu 10 CDs ye na makanya Paul Yawa Jakaji 10 CDs Elizabeth Donyu 10 CDs Ruth Afedo then I'm 20 CDs Abraham Boko 20 CDs George Amegam 21 CDs Mary Gato then I'm 1 Ghana CDs Medak babanya bro de wo hatawuta ke medibe mayiji ala amayo kata le babia yo tobu biema babia wo sogbo asemana de evembe mi afa babia o mvakabo but eya tie yele emodem debe mafo no kotwe enye eya Shombet Ultimate wo wila alodo wona yefa akparo Shombet amogboblonfia be amado li lagbeye mova esia ye ofasi no fofomala za Shombet Ultimate amade li lagbeye ma no ocho domeva no va mlanyi gban anu mimli na baji de tenti metene adanlo lototo anuike hiu gafofo be na danlo enye Shombet Ultimate magbo na be mi ontu ami no na no moto mi anu mi eroko blam anu chachamra moji be gbogbo modo lototo enu mapete alakpa ocho domeva ehia be na didem si Shombet Ultimate na Truly African. Nami Nukpalava Pan African TVG. Nyamo Yokwami Lenye Shekina Heba Clinic to